تجرى سينا سيفان. Thank you Galatom. Okay. Meka kajitafi. Ani kuma galchee fi jira. Okay, thank you. Ganisha dubbadhu. Koki me warra la kosate barreeffatu kan galchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. قصة ربي فيها فايدة وبليك يا ورب بليتي نبرة بتشاجر تاني ربي جزاسني أكفلو accounting كان أكثر جلو كان أمي يعني اللي بريتو بيا هم ولا من قال شابه سيدي نرى تركي فولو نقول كيسان سيفان كيسان أما سير كموما Tara may para rin mananong basa coupling i-share it ang kasi ito coupling ikabada kasi ito ko namna hindi namna kumuto ko ba furta para rin manawlo kasa na mabra kasi nigo isim bichano mangotan tesan hije kesa wallala coupling i-sharing kabdan tanan kuni wanto ko lang gargartan juju coupling i-share undi kesa coupling i-share goda do Beirut yirti guys warri es yirti ትይዛችኋለሁ ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ብዙ ሰው አለ 100 ብር እንኳን 200 ብናዋጣ ብዙ ለውጥ እናመጣለን ኮፕሊንክ እና ሼር እያደረጋችሁ ላይ አንድ ሰው ለ15 ሰው ለ10 ሰው ሼር ቢያደርግ ለውጥ ማውጣት እንችላለን እንደገና እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች እንደው ስለፈጣሪ ብላችሁ ማለት ስለፈጣሪ ብላችሁ የ200 እንኳን ቻሌንጅ ብናደርግ ማለት ነው ለውጥ መምጣት ይችላል let's go everyone ሁላችሁም ሼር አድርጉልን እዚህ ጋር ቁጭ ያልነው ልናግዝ ነው ሆታችን እናንተ ደግሞ በታፕታፕ በሼር አግዙን ብር ያላችሁ ደግሞ አትሊስት ከ100 ብር ጀምሮ ይቻላል ማይ ፋሚሊ 1500 ላይክ 1500 ሰው በ100 ብር እና በ200 ብር ቢያደርግ which is ለውጥ ይመጣል ማለት ነው let's go my family በእናታችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለምታውቁትም ለማታውቁትም ሼር አድርጉ እኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን እየተባበርን ያለነው ሆታችን ስቃይ ውስጥ ነች ሰው ሀገር ውስጥ ነች ጠያቂ በሌለበት ታውቁታላችሁ እናንተ ብዙ ስቃይ ያለው ስለዚህ እባካችሁ ማገዝ የምትፈልጉ አካውንቷ ከላይ ያለ የምታዩት በሱ መሰረት 200 ቻሌንጅ አድርጉና እዚህ አንዳንድ ሰው ተራ እየሰጠን ቻንስ እየሰጠን አስገብተን እናወራለን ማለት ነው እንሸልማለን ደግሞ በኋላ ስለፈጠራችሁ አምላክ ኮፕሊንግ አድርጉ ሼር አድርጉ የምትችሉትን አድርጉልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ Kira mami galatom ulfa kama jamaado kuma to ko gashiteta warri gashitam bichami warri gana ingelchine warra galche musime warri galche chanjuru one of gasti galani to taw dubbadha ka warri moti qabatane taartan takitti ዳሮኒ የስራ ከሌለሽ ቪዲዮ ወጥሽ እንደዚህ ብታግዝ እንደስላናል የኔ ቆንጆ ግን በጣም ነው የምናገርሽ ጌታ ኧረ ምንም ችግር የለውም እሺ ማሪ ችግር የለውም ታሪዬ ኒማል ታንክ ዩ የኔ እናት በጣም ወከመንሽ ነሽ እውነት ከኛ ይሁን እቺ በፎና አኮ አገለቶም ተልፋቶ ሲናማ ታፕታፕ ጎዳ ኮ ብሊንግ ሼር ጎዳ እስቲ አርግተኔ ከተከይመን ጌታ ባረረ namni galchitan bicha gaste ergadda shi family ko nusin da dabatu assalamu alaikum namna naga kesanin hamza kenya takitti rabbi rasuli jala dubbachara wanu fi naga jirtu maka jiratan isine jeda jalqaba mucayyo rabbi afayyisu Assalamu alaikum inna gamati fufi anille jechuun birri amma harkaan qabu waan harkaa qabu birri 500 galcheera yeroo itti aanullee waliin jirra. Okay. Birri 500 amma galcheera mucayyoo rabbi haa fayyisu dhugaa rabbiiti akkana jabaadhaa isin jaalannaa wal bira dhaabbadhaa waliif gurmuutaa baay'ee isin kabajjina isin jaalannaa rabbi si wajjinaa ta'uu karaa keessaniin deebee rabbi dhibamaa kenna nama akkana danuun tasaa itti galte rabbi haa fayyisu jabaadhaa isin wajjin jirra isin jaalanna obboleeyyanteen isiniin jedha qarshii 500 galcheera fooloo si godheera siifane ayyaa dhoko silla na bakka seene ergiteetta ergi sitti erga amma sitti ergaayye ino nama akkana bicha ngesti ergadha nu sin jala dadhama shi waan biraafi miti sin kabajju siifana kamoltanii rabbi si haa fayyisu qarshii 500 galchee fi jira
karaa keessaati siniif erga galcheera mallaqa. Naaf ergi foon ulfaadhu maatiin kee rakkatin. Akkasittiin ergaaf ergeefi jira risiida amma siif erga. Ishi shaadhu. ergi takkitti dubbadhu. Family la cosa di senti barreeffadhaami bannatachu birri kuma kudhan himiti guys kan isin irraa barbaadu kuma takka Itoophiyaa isinin jedhe kuma kudhan himiti yoo qabaatte kuma dhibba galchite thank you yoo hin qabaatin ammoo challenge birri kuma takka irra jira guys challenge birri kuma takka Hayyee rabbi ismi coosaa barbaadu isinin ergaa fi birri kumashi. Waan ofitti qarshii dhibba challenge dura jettan ergaan dura amma qarshii dhibba afur dabalee dhibba shan ergeetiin jira si fulleessi ergeetiin jira. Hayyee galatoomish. Ayeshi rakkoon qaban rabbi afurkeessa. Waadhu rabbiin dhala kee rakkiseen. Hamza dubbadhu. Hamza kana maa ol deebiftanii dubbatu yoo keessa dhufe. Ayyaa lafaati salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waan tokko maa gurgurtanii waan gahaa. Naa galata rabbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee wallahi baay'ee tokko qalbii na cabsee anillee barataadha amma danda'uudha inshaallah nan gargaara. Risiitii eenyuun jalatti arguudha. Siifan hin fooloo goote siifan hin irra ergita. Ayyee ishee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Walitti dina rabbi sinni amaaru rabbi si afayyisu. Illee biyyuma Itoophiyaa kan jira birrii dhibba lamaa galcheera. Ulfaadhu galatu sanyii kee rakkatu. Galatoomish. Bolona godhadha narratti argaani nan laala waan ta'eef. Ushadha ergaa. Sadee barreeffadha warri qarqaaruun ni barbaadan. Eenyu ka kookeetii gadi hin jirtu kun dubbadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saariyyee ishii mali saalishaalo dubbadhu kookii jalaan jirtu kun dubbadhu. Keebeekii jira. Keebeekii miti ka kookii jalaan jiru kana jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa isaa dubbisuun feene dhiifama. Okay. Arshii dhibba shan galchee jira. Arshii dhibba shan galchee jira. Jamaala san jedha sin ergee jira. Thank you galatoon ulfaadha. Rabbi amaaru mijoo. Rabbiin. Jabaadha. Waan gaayoo jedha jechuun jabaadha rabbi amaaru. Rabbiin jabaadha. Risiitii eenyuudhaaf jedhu. Family warri maal taate jettan adagaa makiinaati turre gahee balaa makiinaati turre gaheeni. Family ko warri aaraa dhuftanii yeroo tokkichasti micayyanii balaa konkolaataa Arrasiidhaas erguu fi danda'ama akkamiin natti mijatoon Itoophiyaan jiru garuu. Ayaa ka risiitii asumaan agarsiifta. Beeruuti jirti gaas warri eessa jirti jettan beeruuti jirti. Warri eessa jirti jettan beeruuti jirti. Dubbadha ka guys. Sagaleen jira guys. Ni jira sagalee laakun sadee barreeffadha family warri gargaaru barbaada laakun sadee bannaa taaju taap koppiliin kiyoo gootan namni nuu dabala guys. Gaafii kina deebisa gamee warri asii amma hin jiru waan ta'eef rasii birraa biyya erguu fi waan dandeenyeef rasiidha si erguu fi danda'ama birritti deebisuudhaaf. Rasiida akkamiin birritti deebisan habiibi. warri gashitan qofa ergattu kee family warri ergattan bakka warri hin dandeenye rakkoon qabu koppiliin ishee godhaa jala taatu rakkoon taap godha sanuma garaagarummaan qabu qixxee birri qalgaltanii nama biraan gaadha even odoo sirriitti taap koppiliin ishee ergootanii namni tokkichi dhufee waccishii kana cufuu danda'a sinii galaa asirratti